Hello muntina viewers ho sin na po chawin kalim na chibay kain bol ki novin tuni zong hin holim na khat na nei ki noitin tuni holim na diu chu thilha le lhagau bu chungchang ho thilha lhagau chungchang hi ina sei diwa hi in thilha ho hi GMFDI mun ho zong hin thilha tam pi ha that ta vin chule hlan chang ti ho zong he om ji in thilha hi ki that thei mong ham ki that thei lo ham ti hi bible a pan sai hin ba diu hin tin chule thilha hi pathina na sim ham a hi lo le thilha hi ama ho civilization na nei wa achala naw nei theiwa mu theilo wa human society bangai mon jo society ne he dem ti ho ta bang he lunggel le bible a ko na imu kham khamu sharing in nei diu hi in tu lai khovel hi GMFDI 2 in alo dim ta in pu monzo to pu sonel to GMFDI te na sata akizil lai ta hin chule e gospel zonga hi in na sata tu lai hi akibol lai ta hi ze in YouTube ho zong ama ho ngan apa la jing in Facebook la hin la WhatsApp la hi le ama ho hin social media hi alo dim so ta we na hi heti he je chun mi abang kim khan in tu lai pathin thu dang nge a jong la tam tai ti ho ta bang ho hi akiza in chule tu lai alo thei lo ai hon do le ama ho ki ho na ngan chang ho hi ado ta na hi heti he ja chu hi tabang demun lai ta inam piu lhagau lama ding hi in alo thei lo kha cha hi ta ja chu ai pi chu hi jong le lungkot ki hong poma taw na to thu pathin thu adi pa chu iti ka he thei ding ham ti pa hi pathin ko ma taw na nei diu hi chu e ho dinga poimo pe na he mi hi mo dam po hitin pathin thu zo hi adi ipi ham ti pa hi bible ko ni hol to go zo te ti hi keima din na he mi pi ho ni bol khil khat no chu mi pathin thu akinila akidin te mana ei ho khat ipan pi mana i toy lu wai ke ho bang he adi po na he ja chu hi cho hi ina chi thei ja mova discipline nei ta yu mova akinil ho ha ni lai kinil sa diu adi chu e hon beria mi te ho banga bible ko na adi pa chu hong ke phong do dinga he ti pa chu ilung thima ko yutin he je chun dan them ten Christian hindan dol ta in hingu hitin Christian chon ding dol ta in chon hitin Christian te ham ding dol ta in ham hitin pau hitin social media za ho hi chingtheu te ti pa chu ama sa penin opening notes in kan sai no me na he tu lai GMFDI 2 ja nu pa ki khan di ho jong chu ki khan ding ngai to dawin lang chula dong ma ki khan ho jong chu ana ki bot tan jing dawin lang ana zom ham win lang aji chu tu he inam pi wadinga lhagau lam hile ta salam hile transition period a hi ta ji chu he tabang din mun ilon wa hi in pha chom khat hai nem diu hitin hilahan hi che he welcome diwa he phan hong ki helding new ki helding tu ai decision na mola phut phuna hi le azo ting le nanga dinga sim phat theilo kenung le theilo ki si na pa chon nai hlon dan ding he etia he ji chun imazo se he extreme be se lovin adi pa hong po do na ding pa hi lungning ten ngau hitin kinalo be a hitabanga chu nga kho manga yin aji chu thutan ding chu nang na hi po in thutan ding chu bible hi sa ding hi apai mo na hi tu la hi taba sai ding in bazalai chi jong le phone ging zo si chu GMFDI 2 kinil na a hi in lampa mem zo khan han lang thei zo khan han lang gari tol khan han lang ichi na zo sia hi che thu bo hi aging in he iti chun ke jong he kanu ya mo za nen mun khana leng thei ne dinga ka ga kumpa hi le ichila chun nu pi ho jong chu anaw la win hi chi thu ho he GMFDI 2 he mun tina ke la ho hi kamo noi za jing in he ai pi chu hi jong le ka sei nom chu hi chi ho hi ipjam thei ham itia hi le inam piu he khan to na mano a hi masanga chu kangpo pi khala khu om pui ti te in heaven a hin la tu wang hin mi gamdanga a ho jong e ho gama a hung thong thei ta na he a phalam hian lang a selang hi jong le hi che tabang GMFDI muna thil ki bol ho tabang hi gamdang mi khang to ma sawana sata hi cho hi ama hon jong ana go through cha hi in ana experience how hi in i ho gama hung thun thei ho jong hi
alang khana i gela hi le leisit ku chong ning ku chonga cheng te ho jong hi tabang en pha thei tai le wan noi leisit hi akhang to mo mong a hi tai ti pa chu mu do theina no au me na he tia hi ja chu tua hi masanglaya pathin thu ki hil ho jong min anamo hil hela mi khania ana sei ho anamo ta san san jing ti khangchu a hi tapu in tabang chon na sa in transition he om ta in bible theme long tam piam ta in theologian pastor tam piam ta in chule mi zo sin bible hi hanlang labu hi jong le akibat theisu ta in literacy rate asang ma ta in hitia hi ja chu inam piu he na sata pathin tu he na jong ki khel na len ta umai ta na he masanga mi khanin mun khana pathin thu saya chi a bible phata e ho pawa masanga chu ama ho hen aza ho he aga seijiu hen evangelist masa khat chun amin jong saipong katin tu masang chat chun ama chu anamu lim ta in ama chun mun khana hen aga chi in pathin thu present aga bol dan chu iwana hi le lung set ta le ipeham khotu ta nui za jong chule iga ngei tua hi le ki pa pi jong mong hi aji chu khokhana chi na hin zona thu sima sai na hin ngapi in zona avele ti ding pa hi zona in ngapi avele tia hi thu sim chu aga sai hi in heti chu na hung ki le in a hi le pha chom kha zo hin mun khana bible khat ni kom khana ga sim kha na hi le hi chu ba chu ngapi zo in zona avele hi ti pa cha in he do phanin aga le che ki ni hi chlai khu a chun heti chun ama sa ka hung sei zo ka sei khi la hi ngapi zo in zona avele hi tin aga le hlap ki ne na hi tabang din mo na chu ipiham mi anaki mol a hi in a hin la tu hin bible in so na inei tawin ami chan che in bible nei tawin tabang lom loma pathin thu ki sei ho jong cho om ta po na hi chule mi pi ho jong hin adi lo pulpit na ke phung do oi hi khe khan theina anei tawin hi epizena mi til e ma che in bible ki sim thei tawin chule asi apha adi lo ti ho hi e hon isim do thei tawin hi tabang ki khial da len ta om ta ji azong hi tu azong hi next level chu ma ki khial na tha be hung po do ding din monen om ta na he ji chun tu hen amol hi tapovin tu a hi akhang to hi tawin hitia hi ji chun tu a kinil na ho jong hi ala dam na thip lowa mi hem khat chu ato aluan ho wa hi le akhang to lo na hi ti pa chu a hi in mi akinil ho debate hoi ta bors a constructive ta debate abol hi ding apai mo na hi chule inam pi wa hin khu all in ahung wa in hi thagaw lam thila hin na sata in komuna in nei tawin tu azong hi all ola ina che di lo na ho imu di lo na ho hi all ola hung kilham hlading ki che ta amu na pa chu pathinin in pi diwa hi tu ai pathin thu hi adi lo pa hi hoi ta i khul che diu pa hi poimo hi ta na hi aji chu nang khu na ma hi na pastor pa na ho bung lam kai elo la na ho bung na na chun a chi pi mana chu nang chu hi chlai sunga chu sunga ke khum na hi jing po in nang ma mi malen bible hi adi lo na chi piu chu adi lo zuidia pha a hi lo chu nang ma mi malen ki khul theina thana ne yin ki khul theina potential na yin na sim thein na thei ta nei tabang din mon hi ta je ba chu pathin ni thangwa zo diu tauna puma ipeham pathin thu hi ingai hi uwai vat chil diu he paimo hi tu lain e ho hin jesui ta san jinga la hu hinga hi itivin bible na sei pa hi don talovin bible ni pi se la jesui ta san pole ti dan khat hin ichivin he ja chu mi tam pi hin bible hi anul ta na hi jesu christa ta san na chu huya ko na ki foundation ding ham itela bible a ki sei bang banga I bol hi ta san na di hi ta san na di lo jong thei hi jesu ka ta san na ti a e man alang khana sei lo khat inop nop I bol pa chu e chu ta san na hlinga hi pu na hi he chilai a chu itabanga chu lungmong ta nom kha hi le satan na hlep lungmong hi he ja chu jesu na ta sana hi le bible a umbang banga hi na ta sana le chu ta san na di hi ti pa chu kaga sei hintin thumakai kaga sei he ti cha hi in tua hi I sei nom penu topic nga hung lu diwai tai thil ha hi GMFDI ten jong tam pia that tawin masang lain thusim kanaza ho jong chu mi te ho hi a thi tiang ole than ana chang jiwin hi chwa than chan na dinga chu mi thi ki sil na mi thi na sil jiwa hin
มิธีอันสิลนาอันสอบนาคนสิว่าคนอำหอกิสิลจีเวนอำไมหอกิพิจีเวนอาจีโจอำหอไงตัวดานาโจฮิจิมิธีกิสิลนาตุยาโจอกิสอบมไว้แหละที่ละเตนอมูเทโลฮีตีอินเฮติจุนอำหอนาตาสนเวนอากิสิลจีเวนลานาจุนsingle barrel ho ai lo le thalpi ho aki choi vin zana anga ajivin hi ama ho ngai to dana chu zan le thila ho hi hung jiwa lana chung ki chim jiu lana hung khu jiu ti tabang mithi ho chu hung ni ajiu ti ho tabang kan sem hena nei wa hi na hi tabang hi ja chu hlan he na chan jiwa thilha chu na kap jiwa hi e chun thilha chu na kap jiwen nei le akap li jiwen ajingka ga vet no le thangkim ho na thiji ti ho tabang thusim ho hi akizai ai la cho cho eima ei chapangin imita ki mulo inui pa te ho ipi pu te ho hoi lai la hama ko na hung ki za son ji he bovin e tabang chu adi chat lo jong chu akimo aki hapo in chule hoi pu sun leo message hung ki thot na khat na jong kain ko te hi ke ho hi kapu ka pa te ho hi than chang te ka hiwin an atin na itabang kha jang chom na lai na he ama jang cha ko hitam kha ve personal tangi ki ho pi la kanom le jing na he itabang cha hi in thana chan tiang le pi bol jiwam ti ho chu he no maumen ti ja chu khat ve jong le special episode nin jong ana bol ki no hitin pi jong le mit thi ana chang jiwin thilha ada that jiwe ti pa chu gmfdi ten thilha tam pi ka that ove ati pa to hen ahung ki sam kai na he ale e ho folklore so thu sim lui ho e va na jong le mi hing to thilha ho hi ana ki do jiwen ana homa ho ana chen khom lai pha no ana ome tin jong aki sei na hi ana ki mu thai lai pha no au me ti hin thu sim ho ana me na hi a hin la cho chu thu sim ai ta in ipi he jong la mo chana ki do theu ana ki that thei da no win thu sim mun chom ma hin za thein au me na hi a hin la tu ne ai sei diu hi thilha itiu hi ipi ham thilha chu tha thei mi hi min tha thei a hi dem ti pa chu chi pen so main topic hong hi in tin thilha ki ti ting le e ho concept ma hi e ho ngai tu da na hi e pi ham gan hing ki dang pathin thil sim za chum be khat dan tabang in concept om doi na hi a hin la bible la ko nai wat na hi le thilha ki ti hi thil dang a hi po in thilha ki ti hi vantil gilo ho a hi ve na hi e che hi atam hoi tan anavel ngai ki nen lang vantil gilo ho chu yang ke pan ham vantil gilo chu itium thei ham itia hi le pathinin vana hi lucifer hi vantil ho zo silam kai da se na hi hi che vantil lam kaya asim pa chu kelet sana hongdim ta in hi che kelet sana zal chun pathin lalto na pa chu ama he hong changnom ta na he Ezekiel bung som ni le gate chang som la lia pa na chi va na hi le lucifer ki sim dan chung chang he mu thein aw me na he hi chi bai mu do theu chu i pe mi ti le lucifer ki ti hi satan hi masanga chu vantil pi pu ya hi in chiru pa hi in ama hi covering chiru pa ki ti in pathin mun thing le pathin lal to na chu ama hin god abola hi ti pa chu mu thein aw men chule ama hi perfect cham kim kya ki sim nul na behila ki sim hi ala chang som la ni na chu ile na hi le ama hi chi na dim set la mel hoi ta ki sim hi thil sim zo sela amel hoi pe na ki sim hi aching pe na ki sim hi lo se fal hi hiti cha hi in a hin la chang som le segi lang chu na hi le ama chu a hi na ho zal chun kelet sa nan a hin lun bu ta na he eti chon pathin lal to na a hin chu ta in a hin dei chapan ta in lungthim si cha hin bo pan ta na he eti chun wana hin gala hong ke do lo ta in ama ding chun muna ki muta pu in chole ama nung zui ho se vantil hop thoma hop khat se chu wana konin peidon a hom ta na he eti chon ama ho hin muna hin holo vina hi le hi chlai lei set hi ama ho hin pansa na ding mun hin het ko to len hin nei ta ve na he hetia hi ja chu het diu chu lucifer le anung zui vantil ho zo se chu vana lai wa chu vantil an heaven to a lei se na om ta je wa chu satan evil angels vantil gilo ho elo le satan lagau phalo kiti ho chong ta in e hon tua thilha iti ho hi a hi ta na ve na he
hi chi satan ho chun leisi na boina hin sim dio a hi ta hele pathian ni pi ja ma ho hi a pet pe na chu ana he do jing lo ham ti jong he do ana o mena he a hin la pathian ni hi chi chu ana bol ta han lang hi le van til dang ho le leisi danga chon sit na halo mi him ho le tu hi chi leisi na hung cheng ding mi him ho hin pathian di na chu amu do ta ta zo lo diwa he chule gin mo na adim dingo pathian chu kichata ho diwa he aji chu ama hon thusima hiat diu chu ei ho zong isu khiel ni kho le tu alu se fal anung zui ho ki bol bang banga hi ei ki body wa hi ati deu hitia hi ja chu pathian chu ngai lut mana a ho diu azan le diu hit zolovin pathian chu kicha ji out of fear kicha ji a pathian chu a serve diu hi ta ja chu hi tabang chu pathian system hi lo ji a pathianin am ho cham ta a ei lung cham ta a pathian ngai lut zala e holding pal serve body pa hi pathian atu zo hi hi ja chu satan le asot to le ho hi iwana hi le wanoi le si na aum naw hi kum sangu hung khing ding hi ta in hi tabang phat sunga hi ama ho hin ipi proof ane wam ita hil anna to thil bol ho zo se pathin a chou naw le pathin a do na ho zo se he van til pha ho hin avat over a hi le lucifer sit na pa cho amu do che amu do che kichin che jenga hi apet pe cho na than han lang hi le van til dang ho hin daw ane diwa hi a hin la tua hi daw ane thei ta lo diwa hi e pe jana mi tra ke che sana pathin do hi ti pa cho van til chon sit na halo wa na am hon jong ami tai na muta ve hai iti he je achu pathin hi adi athu tan pa hi pathinin thu tan ti nga he dictator mang pu in a power misuse a bol pu ti pai ke che ta van til dang hon jong amu di mi him ti hon jong imuta ve hai a hin wang satan chu athu na ding ni khu athu ke tan na ding ni khu a hung nai ta ra he pathin thang ban am han lang satan itiu hi pathinin asi bai pu in ahin lucifer wang chu vantil ho wang chu asi mina hi ama ho chu satan kiso transform hi ahi agilo aphalo ahi ta ja chu nil kala hi ta je wa chu agilo pa satan hung so ai ta bena hi sela pha het na puma hung kisim tha chu ama hon hi chi deilan theina chu mi siu sa bol phat wa chu tu ne hi aphalo hung so wa satan hung kiso ahi ya chu he diu chu satan iti ho zo se vantil gilo ho zo se he pathinin khat ve ya chu anasi ma hi na he chula hebrai bung khat sang som la li na lang chwe va nai la amo hi mu thailo thagaw ba spirit being mu thailo thagaw ba thai hi ve na hi hi ja chu thilai ti ho hi mu thaya zo theu mu thailo ba zo thai hi ve na he chule mi sunga thagaw phalo thagaw bu wa moi va na hi le bible chu i va na hi le mi sunga jong lu theu gan cha sunga jong lu thei hi ve ti pai ki che ten mu do thei na me na he gan cha sunga jong alu thei ve ti hi jesu christa phat line jong thil ha bu vop khat ano do hi le vo cha sunga alu no ve na he hi ta bang chun mi him sunga jong thei gan cha sunga jong thei hi ti pa hi mu do thei na me na he a hi la am ho hi ipiti kho sa ham leisi na he e ho banga lo ho wa huwa si mu wa chala naw ne wa eta ba society civilization ane we dem ala mi tam ta ngai dan in thil ho hi mi him te banga society na ki povin mu thailo khola veng ane ve chala naw ane ve ti hi mi tam pi na pomin he je chun pastor tam pi ho hin khosungla nunga chi na ho wa khojir ko pamla thila cheng ho cho a khu aman na ding in taw na mang jiwen ano do jiwen a hi nu moila nu parchi hung lai jong chun hi tabang ho chun na satain a bol hone ti hi a ki hen he hi tabang hi je a chu i hon i concept hi thil ho hi mi him te banga mu thei lowa cheng dar khusadan in ngai tu na ine win a hin la bible chun hi tabang chu mu thein aum po na he aje chu thil hate chu cheng jong ki cheng lo an mu pa jong di lo hi be na he a hin wang mi him te ho ki loi khom na ho hi ita san naw iti pui mangding ham ti pa hi ama ho na to hi zin thil ha za chum ine win mal tong ti loi sila ate dama te thanga te kola te hui lai ti ham thing phunga te hoi lai itiu ham na choi thila tam pi hi e ho hian ita san dung zui win ama ho hi mu thaiding in au movin
chule kaw sete ti ho jong hi thilana to na a hi bo ve na hi a chom be mi him thisan na kaw sete mo mong am pu in thilhan am ho ku na chu na to ji a he je chu ho he dana kaw si tiu iti thu bo ve hi in a chom be mi him aline cha kaw si ki ti lo hi ti pa jong ka sai be no me na hi thilha ho hi tha thei mong he dem ti pa hi lungbuina len ta khat he ta in thagaw me yai ha lai la thilha thijing ki ti bang chu pathin na phal mong dem ti pa hi ngai tu na thu ta a gya la kai na hi a hi nge lang khana chu bible va na hi le first timothy bungu chang sob la gup na chun pathin bo hin thi theilo na nei hi atia hi le thilha ho jong thi thei mong ding ti na hi hi chodi a hin la mi he min tha theina dia authority ki nei lo hi satan that ding bo chu a zo na ke ya pathin bo vin a tha ding hi mi him te ho ni tha dio hi po in pathin en amo hi a ki chei na a mei di la su mang ding hi ti pa chu an heu hi tin tu a hi koi ma cha hi pathin en satan that ding a ordinable lo hi satan no do ding wang chu i bo thevin pathin lagaw thing ki thopi na zala chi chu i bo the hi a hin wang satan tha theina tha inei lo hi Matthew bung som ni langa chang som ni la khat chwe ba na hi le vo gaw sak chang ho ka ko ma ko nin che mangun diabol le ti le te dinga ki koi meil hum sunga chun lut tawin ati na hi ji a chu diabol le ati le te dinga ki koi chu hi chi mai dil cha hi na hi revelation bung som ni chang ko chang som che ba na hi le a zo na ke ya millennium zova mai dila mai la ka na diabol le asat tol le ho ki su gam na sin chu ke mu na hi hi tin bible na sai na hi ama ho chu alei bai kha tanen alei libin hong ki khomon mi thing te nga phul chu copy dei ta chu a hi kim vel tawin hi chi phat lai ta chun wana konin maila kat hong khian ama ho cha ka wam ta ve atin hi ji a chu am ho ka wam na ding chu tu a hi mai dil na hi po in am ho ka wam na ding chu wanoi leisit ki chaina mo nga chaina mong heding hi na hi hi imazo se chon set podo pa ki su mang la chu hong hi ding hi in hi chala chu satan hoi ki sumang be ding hi ama ho hi mi thing te hon athu atan pi na lai diwa hi kum sang vai hom sunga hi hi tia hi ja chu tu a tha na ding tha hi koi ma chan nei po na hi satan hi za ka that ne lagaw gilo lagaw phalo hi za ka that ne ti ho hi bible in approve about po in bible theology to ki to lo hi je chun koi hi jong le lagaw me ya lagaw gilo hal mangaw mai le chu zo thubu e bo na hi ti pa chu an heu hitin je chun pathen thu hi a hi na banga bible a ki sei banga hi ipom thei diu hi poi mo hi in hi ti ding chun ho jong ki gong hitin kal sang sep jing hi te ti chu ka taw na hi sai ding tampim na lain ban nei chain sai to jing diu hi in tunia jong hi na comment na ngai dan ho jong na man hin shela personal text on in po the hi alung kyan hen ngai za in ka ke pa in pathin phatheina bo and next episode na ki moto ki taw te